Kanaaf ummata keenya ummata Booranaa arra nuti wanni isinit dhufneef wanni takka nu godhu kalimatii ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kana obbolowwan Islaamaa nu godhu. Nama bahaa fi seensa jiru kalimatiin tun obbolowwan godhu. Obboleeysa kan kee kahaadhaan si takka xilaata sii gooti yaa ayyuha alladhiina aamanuu laa tattakhidhuu aduwwii wa aduwwakum awliyaa. Wanni isinii dhaamu'an yoo amantaa Islaamaa tan Abdallah ilma Salaam jaaniiti jira. Nama nabiin alayhi salaatu wassalaami man ahabba an yanzura ilaa rajulin min ahli aljanna falyanzur ilaa Abdallah ibn Salaam. Abdallah ilma Salaam laalaa jaan. Abdallah ilma Salaam kana aada foon gaalaa nyaatanii foon gaalaa nyaachuuti. Yogguu kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala min fawqi sab'i samaawaat yaa ayyuhalladhiina aamanuu udkhuluu fi silmi kaaffaa. Tayrii jettammoo tayrii maal jettaniin? Tayrii waan xiqqoo takkaa jira gammoojjii. Tarriidha. Tarrii miila tokko ala keeysee tokko mana keeysee kana ejjiti. Tarrii ol seeni mana qaama guutuun jennaan naa ta'u miila tokkichaa kana oliin naqadhaa yoo naan ta'in tokkichaa kanaa'uu gadiin deeffadhaa jettee jira. Amantaan Islaamaa yogguuniifiin amantaa Islaamaa qabad tooyida qabad yoo na tolte niin jabeeyfadha yoo natti hin tolin if boodaan irraa deebi'a waan ja'anii miti. Hadiisa tokko isinii yaa'imu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam talaata waa sadii namni isii arke faqad wajada halaawatal iimaani je mi'a iimaana arke je. Waa sadii namni rabbiin isaa kanne mi'a iimaana arke je. Tokkoffaa an yakuuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimmaa siwaahumaa. Rabbii fi ergamaa isaa waa hundarra jaallachuudha. Rabbii fi ergamaa isaa waa hundarra gama isaa jaallatamuudha. Taak lammeeysa waan yuhibba almar'a laa yuhibbuhu illaa lillah. Namni yogguu wal jaallatu Rabbii jee wal jaallatu osoo maallaqaaf hin ta'in soddummaaf osoo hin ta'in namni tokko yoo intala sikkan ka'ee intala sayyoonii fi addaan baatan bakkattitti obbolummaa Islaamaa si jidduu jira. Yoo namni tokko liqii wayii si dhoowwate liqina dhoowwate jetteen dheeysin obbolummaa Islaamaa si jidduu jira. Yoo kaatee wayirra wal dhabde oofi obbolummaa Islaamaa si jidduu jira. Sadeeysaan eega Rabbiin amantaa biroo keeysaa si as baasee amantaa Islaamaa si galche karaa sanit deebi'uu jibbuudha jaan. Akka nama tokko ibidda darbamuu jibbutti karaa sanit deebi'uu jibbuudha jaan. Hadiisa kan hadiisa tokkommaas dabalata nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam laa yu'minu ahadukum tokkoon keessan hin amanne hatta akuuna ahabba ilayhi hammaan gama isaa jaallatamaa ta'utti jaartii isaarra ilmaan isaarra haadha isaarra abbaa isaarra wannaasi ajma'iin akhrajahu al-Bukhaariyyu. Nama guutuurra hammaan isa bira jaallatamaa ta'utti hin amanne. Idan ati imma jaartii qabda. Jaartii niitii qabdan jaartiin jaartu maami Boorana maal jettanii niitii hin feetanii isin hin feetanu dardarrinis fuudhuu numa feetanii mire yoo ilmaan keessan kana isin jalaa namni dhawee hin feetanii ilmaan keessan hin jaallatanu ni jaallatan jaartii yoo ni jaallatan yoo ilmaan keessan ka'ee namni dhawe ni ustaat hin ustu yoo namni tokko jaartii tantee si duraa barbaade ni ustaa hin ustu yoo dhawee hin ustu. Darreen namni humna hin qabnellee yoo jaartii bira namaa wallole ija takkaan isii ilaala mi'as deem jechaatiin maaliif namni jaartii bira akka humna hin qabnellee humna godha. Akkamiin mana galaree ati ibalu dheessitee miyyattiin ati ibalu ati waa dhiiraa miti yattiin idda mana akkas jettuun aruma nama wayii tokkootiitu nama humna qabu tokko bira nama wallollaa dhabboo adeem mancaa naafiti jeen yogguu isin mancaa manaa fuudhuu cuut abboo rabbii jii nan qaaneessin jeen yogguu isin nan qaaneessin boruu narraa kafalatta arra na dura fiigi jeen
Akasim mancaa yogguu fide askan ejji kaammeenaan dura fiig. Akkasi jaartiidhaan hayyee kan godhe gaggarte jeen humnan qabuu beek namni bakka jaartiitti humna godhatee jaan. Kanaaf yaa warra Boorana hadiisaana namni hime kan guyyaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam tokkoon keessaniin amanne hamma jaartiirra nafeetanuu ilmaanirra nafeetanuu abbaa keeysan haadha keeysanirra jennaan Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu bire jira wallahi isiin fedhe jeen waa hundarra ammoo lubbuma tiyya takkittiitan tanarra immoo isin fedhu jeen takkittiitan beeytaniimi maal jettaniin teessan ta'a takkittiitan irra immoo isin fedhu jeen takkittiitan isumaan maan fedha waa hundarra immoo isin fedhe jeen nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maal jaaniin yaa Umar wallahi ati ammaan dura amanne jeen hamma ani lubbuu teetirra nafeetu yogguusuma Umar wallahi jeen kakate al'aana anta ahabbu ilayya hatta min nafsi amma waa hundarra lubbuu tiyyarra illee si fedhe jeen al'aana yaa Umar jeen imaanni kan kee arra bakka gee jeen hadiisa kana wanni niin kaasuu yaa warra Boorana ani dhugaa rabbii dubbadheetumaan isin biraa bakkaan itti deema amma yogguun dubbadhu kana niin jira sa'a booda jiraachuu dhabuun mal yaa warra Boorana quraanni keenya nu bira isin bira xiqqaate amantaan islaamaa isin bira xiqqaate quraanni gartee xiqqaate ani nanaqa mina gabbaa mina annanneq jettanii cal jettanii wateessa wallahi billahi rabbi duretti irraa gaafatama gee qabduun amantaa islaamaa ummanni qabeenyaani facaasaa jiran mittinneeysaa jiran gee dandeeysaniin waan rabbiin isinii laaffiseen diinan islaam bira dhaabbadha namni sagalee tiyya dhage'ullee qilleensarratti Boorana baadiyyaa isii keessa magaalaa isii keessa mana keessa jejjaaranii ummanni hawaasa akka malee godhaa jiranii isin dhageanii jiran bakka hedduu isin dhagee anis gee tiyya ba'uun qaba geen tiyya ba'ummaa ani kunoo sheekoota Harargeerraa toora nama kudha wayii fidee baadiyyaa keessa ququbsiisee jira nama amantaa qabsiisaa jiran isinii silaaleetiin isaan sallaaluudhaa dhufean dirqamanurra jiru kun rabbiin ummata Booranaa san bira dhayxanii jeen nu gaafatu ta'a walanas'alanna allaziina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliina jee rabbiin isin hawaasa ta'us isiniin gaafadha ambiyoota sheekootti gaafachuuf hin taa'e ummatatti geessitanii isinoo kanaaf ani dhaamsiniin isinii dhaamu qaallichaatiitu jaldeessawiitiin hubana keessaa fuudhi jennaan ijuma keessaa fuudhee harkarra kaayee fi gizeen jarjara amma abbaa keessa laallataa jee gizeen jarjara ijuma keessaa fuudhe jaldeesse harkasaarra kaayee fi gizeen jarjara amma abbaa keessa laallata jee boqqolloodha biraa kute hanganni ijji ballaana taate ijuu inni boqqolloo fixee gala kute amantaa islaamaa nu hundarraa gaafatama abbuma feete ta'e namni jaarraa amma jiru amma ana Sheekh Hussein Sheekh Abdallah Sheekh abbootii amantaa yogguun ani abbaa amantaa ta'e ati abbaa harreeti antee mindinno yogguun ani abbaa amantaa ta'e ati abbaa quraanii immoo abbaa wadalaati anis abbaa amantaati atiis abbaa amantaati nu hunda laalchisa amantaan wanni sheekootti jettanii yogguu kana quba namatti cilaate meeqaa si deebi'ee jira afurii si deebi'e tokko yogguu kanatti qabde afurtu si as deebi'e yogguu kana wanni hunoo jechuunis jira kanaaf arkaanni islaaminaa 5 arkaanni imaanaa 6 arkaanni isaanaa tokko namni an islaama juwaan kana qixa sirriitti hubata rabbiin ija qaba rabbiin gurra qaba arraamaanu alal arshistawa arshii irratti oltee amantaan islaamaa ta'e irra dhalan eega irra dhalannee waan kana baran waan amma isiniti haasawe kana ni baran hojjetaan yeroo takka galgal naggaadeen yeroo takka galgal takkaasu biiboot sheekoota nu barsiisa qabrii keessa maal nu gaafatan amantuma tana kamasali limaar yaamilu asfaaraa jee rabbiin jara yahudaa baane
quraana akkanumatti namni quraana hiikama isaan beeyne akka harree deema ba'a quraana ba'attuuti. Harreen quraana yogguu baattu ma'anaa isaan beeytu ba'aan narra jira bicha beeytu. Quraana kana tafsiira isaa beekuudha qabde hiikama isaa bakka ittiin tun maal jetti bakka ittiin tun maal jetti. Kanaaf yaa ummata keenya Abii Bakri akka jedhe ayanqusu diinu wa ana hayyun jiru. Diinan islaamii kan anaaruu hin jiru diinan islaamiin hin tuqamu jedhe. Achi namni kana sagalee isinin wacu achi isinin lallabu wal khoofii jeeban rabbiinu namoota sagalee achi makaraafoona dhaabbatee itti waca'a jedhuu jire jedhe. Qaata amata meeqa dura osoo nuti addunyaarra hin dhufini wal khoofii warra nama wacee amantaa islaamaa kana namarra wal fakkeessuu jiraa jee yaase jaratii baane gurran kanniniif hin dhagayin ilmaan keetiin barsiifadhu. Hawaasa baadiyyaa sheekootiin gabbaa imaamotiin guyyaa garii arman nama biroo godha baadiyyaa keessa deema makaraafoona fudhadha. Maaliif hinja qaallichaatiitu harreedhaan hishinaa jeeyini jeen innirra jira. Ka inni hishinaa jeeyi je'uun kun lafa jira. Mee harree kanaan hishinaa jeeyini deemu dide jennaan gurra harree keetii narra siitti dhiyaata atummaanis jaadhuunii jeen. Nutis isin bira jirra warri Boorana baadiyyaa keessaas deema waan rabbi isin ilaaffis shahaadaa nama qabsiisa. Nutis nama isin ol ergin hawaa qabu ahlul khayriidhaan if bira dabarsa waa sadii dirqama ba'an malee dalagiin dirqamni sirratti hin jiru. Dirqama baata malee waa sadii wanni san hin taanee jee rabbi isin gaafatu. Alayka tawbaa badii baay'uu balleessite yaa rabbi naa araaramii sirra jira. Ka tawbaa qeebaluu isa. Alayka du'aa lammeessaan du'aayii qofaa sirra jiraat. Ka qeebalu rabbi. Alayka da'waa yaamuu bichaa sirra jiraat. Ka bakkaan ge'u rabbi. Ahlul khayrii ka qabeenya qabus boo madarasaa tokko orma ijoollee baadiyyaarraa guurree barsiisu jira nu gargaar. Akkana gajjattanii sagalee duutuudhaan mee waan akkanaatiif ziddufne maal akkana jette sheekh sagalee duutuu takkaan mee nu gargaara abbaa qabeenyaa bira dhayite mataa ol qabadhu kana dubbadhaa namni dubbatu abboo haajii balee madarasaadhaaf waa siddufne madarasaa waa nukkan zakkaa madarasaa kanaa nuuhan zakkaa maleellee nu gargaari afaan ol qabadhaa dubbadhaa kanatti wanni morma cabsitanii sheekootiin mee madarasaa kanaa waa nu gargaari maa rabbi biratti isa kasasu jirtaa bar namni ol qabateeti kanatti masjiida rabbiitii kan hin kan nun jenne dhiisii deem ati dirqama baat rabbiin dhaytee tiimtee jee si gaafata malee sirraan fuunee qaallichi sirraan qeeballeesiin hin jiru. Innamaa alayka albalaag jee duraanu himuu bichaa sirra jire jeen. Kanaaf insha Allah guyyaanis guyyaa jumaati khayrii duniyaa akhiraa walli rabbi nu haa qabu. Amtuu duniyaa akhiraa rabbi nurraa haa qabu. Warra Booranaa amantaa islaamaa warra irra jiraatu walumaanuu rabbi nu haa taasisu. Namoota achi hawaasa dogongorsiisu rabbi isinirraa haa dhowru. Rabbi isinirraa haa dhowru. Rabbi ud'uuni astajib lakum jee rabbi isinirraa haa dhowru. Baatiin baatee Sha'baanaa kan namni hedduu sooman. Baatiin tun hanga guyyaa 15 kan nabiin alayhi salaatu wassalaami soomanuu turan. Nillee isinilleen soomanaa. Du'aayi nama soomanaa rabbi namarraa qeebalaa ijaan. Du'aayi nama soomanaa rabbi ni qeebala. Kanaaf nuti akka mataa kiyyaatti beekumsaan gara rabbina kanneen hawaasa hanga rabbiin na beeksiseen warra Booranaa bira dhaabbadhaa jeeniin lallaba. Waaniin bakka kana hujiidhaan dhufee arkeef jechu. Waaniin ijatiyyaan arkeef. Rabbiitiitu nu gaafata. Kanaaf inni ani isinitti dhaammadhu sareenii fi wal nyaattu waraabessa walirraan dhorkituu jaan. Ifi gandummaa gosummaa eenyu waan akkasiirraa eeggadha. Namni yoonii fi wal bade dafaa jaarsummaadhaan dubbii jidduu ta'aa fixa. Biiroo mana murtii mana maalii waliin geessina. Araara ganda keessa godhadha. Namni yogguunii fi wal dhabee rabbiin jidduu isaanii sulii godhaa jira. Gosummaan qabiilaan deemuun
نبي قويا توكو أنصارتوني في مهاجرتوني واللوليت أكنا فنيان قبته كان يا أنصارتو تخين نادر مداج كان يا مهاجرتو تخين نادر مداج نبي عليه الصلاة والسلام كنا فنيان قبته دعوها فإنها خبيثة أبوني فوقت تيجندم من ديمو قسم من ديمو نتنديسة قاب توكو أبي ذر بلال يا المها دقرا تاجين هقاهنا هم دقي نبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمي جين أما تهالاني الربسيتي المها دكنا جتاني إنك امرؤ فيك جاهلية جين أتي واني جاهلي ما درتي أمانتا إسلاما وصون جرجرو سيغي سيجري جين خانينا كان نما قدات يجرو موينات ايجين بلال بردكيتي أبي ذرين ملاسا لفقائي والله يا بلال أني فولك يخان أولنفود هم ميلا خيتين أرمرن إجتي نرى خفلتتي أن أولنفود جئ أبي ذرين أكنا ملا إسا لفرقائي بلال مالجي أني فول ربي سجود رميلا خياني نجت لفاقاسي جئ لفافود جئ أكنا جتني جندما أبولما إسلاماتي والقبطة والإنديما كن كبية كانت كن جيم كن بال كن أرسي كن أررجي كن بوران كن مونياني واني كان يسنو مغيسا بدوكب ها فكتو نمو وابي خرا فكتو وانكم نبينا عليه الصلاة والسلام بومبي ودان فالتينا ما يبدوك بومبي بيت ممال جتني بومبو مامي تفالتينا ما كانت يبدوسان سانتو الروية لجينا ما قسم من دي مرة بومبي سنيس الروية جي باسي خنيف كيسا بل ليس أكنا والقبطة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا نمني مؤمنا كجارمياتي أكنا والجبيسا ورمو يقوم مكتوني سنجتو إبدي خرئين نوتين آمي جنان كرانا ما قرتي دريتين آمي جا كرانا ما إبدي أفوفو ديسيتين إبدي آمي جا جيا هندانو أنين جيا خياني بالدشيدون كب أفوفون كب أتي سجيد أكتين إنام تجي كناف وربورنا نوتي إسيني ولين جرة نوتي خيساني ليلا ونهار يادان إسيني وجين جرة نوجبات الراس بروس إسنو ما وجيني غرتي جرة أسيوبو ديمنوس هنگروين تينيا الدنيا راقلتت بوجي بورنا بكا منتان إسلاما يتقلو هم ندن دينون اسم برغرتي جرة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ور خيري هم درت والهردفي والجلدي مربن وحاقنو أني مقانك يا عثماني شيخاز قندينو مججاني حرر غير رانانو حرري راين رفي دري طيارة سلا ميديانو ولبن نمي خانا نركني تكتا بكر رادفني أيك زياراتي سندف غرغار سويا إسيني راغورون دف إسيني في واغما چمالي بورنا ناغما چاجي چون دف ونن آبيخو قبدا تيرو حاسي بودا غرغار سمال نخدا چوديما غرغار سنگوتن مسجد يارمو جرو خغمنا سمالي مكانسا مسجد الرحمن مدرسة السلام مدرسة دار خريفو سر لكي مدرسة ريفو لين مركز دار السلام أنين غنما خنا زيار أشي إسيلي خنا ناقوبا قباتا قاريا جولي تير باديار را جولي آفوداني فيدني شيكوني قاريا إفبرا خايا جولي سن نقادين حجتان جولي سن شيخا قد أحابادية قد ديبتو هو شيكو تيسيني تيموتين جرامي إسين كنو شيخ عثمان كان إسيني ننجن شيخ عبد الله دقي سنيمي حسين أكسي جولي فودا إفبرا خايا إيانا خناف onko jamur yana jan nyaata khannaaf jolle darmum madrasa tiya qaratu ka madrasa kana nama gudda alul khairi kha kuno anatitu jolle san qallaba khajus fil mustaqbal insha Allah argamu fi garte jirat isi wajini jirra mujajjabat da ulfada assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Wow.